kushiwo mazanja awasizi muntu abantu bayanenhliziyo ezimbi khona lapho kushiwo kuthiwa akusabathethelele baphinde babuye nayo inhliziyo isiyimbi kakhulu ibandla qoli ibandla liphenduki ibandla lisizakali bekusizana babuye baberongo kakhulu kwebona laba abawashona beki ntothana angale nkosi beko basalwane lento ithi asibhekane ngathi akwethu asibhekane umuthi yoqalaze emuva unengane ayishiya ngazonke khuluma kakhulu ngokubhekabhekana la yena uney'ngane nje engasizona zomsemshadweni wakhe angazonke kodwa ukhuluma ngokubhekana ubani efanele ukusho la mazwi yashumayela fisi ubani efanele ukusho la mazwi ubani osesimeni sikaJesu ongazakala ethi baba ezandleni zakho ngenze njani kusho wena uthi ukhonza nesibongo kanje ukuthi uhayiza uthwala izandla ekhaya awukho ready nje ukuyobeka yini khuluma nami bathandekani nina nikho ready ukuyobeka umphefumulo wenu nina nithuka nihayize nangena umfana endlini esenikhomba ngameza ney'ho nisakane nomakhanda nikusaba ukufa kodwa ngiyakwazi ucabanga ukuthi ngingasho izwi kaJesu elithi awukosame ezandleni zakhe enze njani utshela bani walathini wena kusaba kanje ngokuthi umphefumulo wami ubeke ezandleni zaba wena erobotini nje umane eshaya iwindi usuka livaliwe endlela oyingibona ngakho ucabanga ukuthi uready ubeke umphefumulo wuphi akekho njani khuluma nobadlelana akekho njani ukwenza njani come on sis esandleni awu nasi isandla kufanele imandla elikholwayo liwayeke la mazwi nasi isandla angishalele nje lena imandla engikhonza uNkulunkulu wangulale umfundisi wathi khululeka manje mina ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma akubona wathi cancel yonke into wathi yonke into cancel khomazwe wesikhathi ngoba asikho odleko njengoba behleli kanje babafundisi abanjani abasizana abakhulumisana abantu abayibamuketha ukuthi nje bakhonza nje ubaxolana leyo nto eyomile akhawule alezizalo zaphaya athayibo edolobheni ekhuluma ini inhliziyo yakhe ikude khona abathandayo khona ngabathandi khona sivane nabo khona ngasivani nabo abesecabanga ukuthi uzokubamba izwi kaJesu uJesu njani akekho njani awu kodwa uNkulunkulu ukusho yini hey ngiyobatshela nami lapho Kade ngihamba noSithe izolo, ngiyoshumayela kwelinye ibandla. Ngiyafika, yabona manje ngendlela enginovalo ngayo, njalo uNkulunkulu ngivele inhliziyo ngizwe ngathi iyapitha ngoba ngifuna enye into. Manje ayikho enye into. Ngize ngibhala amanothi prepare ilahleke ibhuku lami lamanothi ngithole sengiundi ngasithebeni ngasaza athi uNkulunkulu the day washintsha umyalezo wami wawenza owakho. Wathi khuluma amabunzi abo eqinile yebo ehlile bengibuka phansi kweyibuka wathi khuluma ngoba la mazwi ashiwa yini kuphela umnikazi wamazwi yini ngagabula ngawo kwasindi umphefumulo akekho omunye ofanele ngasententoza nje baba uyabona ngibe nesipinjana yethu ngoba
amadoda akupele konke hey bebantu nakumsocoshe bande bangathi wasithasi wasesibetha sonke isibindi esikhona emhlabeni ngakho nginavalo angisabi Khuluma iqiniso. Isayida noJesu angisayidi nantombi Yes. isayidi naJesu isayiqinisweni lakhe uye yedwa iqiniso konke kune kwamanga. Sothandaza Awu, kodwa Nkosi. Hayi. Thika lona siyafika lapha izolo kwekonilebule izokukhanga ngoba manje ngishaya uvalo njalo uma ngizoma phambi kwebandla kaNkulunkulu ngiba novalo mina angazi wena uyashaya ngavalo ushaya phela uvalo kusho ukuthi Yeah. akuyona into yakho Kunjani? inomnikazi angithi ukubona nawe bakamukoleka ishethi likabhuti wakho ukuthi uyamminca ukuthi akaqhamuke ngisagibisele kanje ngoba ezobonakala manje nje angivele ngibathule engakabibikho last site engamboni ugqoka into yomuntu umingela ukuthi webe ngaqhamuka la lesa silive esimemezayo siyongibonisa nami nongeke manje labantu kunjalo nakubo bonke abasayida noJesu shaya uvalo angazi abama ngoqina abama ngoqina Nesibindi. aqina nabafana bamqina Hayi. Ayijwayele. uqina ukuma phambi kwabantu ungabathathi notice That's right. ungabahloniphi ungabazisi amela angasiboni ukuthi soba Ngokujwayele. asiqova ukuthi izingane zase-crash acabanga ukuthi sijwayele Yes. kanti asilona uhlobo olujwayelekayo Ayijik le. sijwayeleki ngiyajabula ukuthelezi nobefundisa abadala Yeah. abadala so lokho kusho enye into engeke ngiyichazele leli bathi ngabe ngokuya ngo-2059 ngizoyichaza manje kubonakala sizihlohla thina sizihlohla ey'ntweni kaJesu singekho esimeni sakhe. Amen. Kubonakala siphusha inkani sifuna sidimanda izinto ekade sizifuna sizidimanda yena uJesu engasinikezanga i-allowance. Amen. Ngoba la uyanikeza i-allowance la uJesu uyakunikeza akuvumele aphinde futhi angakuvumeli. Yeah. Uma usufuna noma uthi uma umfundisi ukudimanda ukuthi ngicela ukuthi ke kule inkonzo wenziwe ngiphatha uhlelo udimanda uJesu engafuni wena ngoba uyayibona inhliziyo yakho ukuthi yimbi uzothelela abantu bakhe ngani enhliziyweni athi uJesu hlala phansi bamfundisi ngicela leli Asha elikhawula abantu lapha lizoma la limukela abazalwane agule lapha phezwe heart attack azayizonda ingane yomuntu kanti uJesu othanda yabona masingenza ngale ndlela uJesu athanda ngayo senze sengathi kukuyo inkosi Oh, Hayi bafowethu naye. Hayi bafowethu. siphambane neyethu inqubo siphambane neyethu program Sidedele yakhe. sidede ngoba yena kukhona into afuna ukuyenza kodwa ufuna ukuyenza ngendlela yakhe manje thina noma efuna ukuyenza sifuna ukufaka bethu sibampintshise sithi nawe umfundisi nawe umbishop athi ngifuna bishop ngicela nilethi Asha la moya. futhi uma ningezwa ninamakhanda aqinile uyakwenza uJesu lokho akwenza practical abanovise bonke laba bathulayo abafikise late ngamabomu khona ugogo la ohleli la angiphela nakakalo ni worship akasezuba lapha Akekho uyibhala. athi nje uNkulunkulu ulalela ke salwa sami uzawuhlabelela nini banethi la amashiwa amatekisi bashiwe iqhuma amathayi kwenzeke zonke izimanga zabo